26 июнь көне Галиаскар Камал исемендәге театр сәхнәсендә Татарстанның халык артисты Әсхат Хисмәтнең иҗат кичәсе узачак. Ә бүген ул безнең студиябызның кунагы. Хәерле көн, исәнмесез Әсхат абый. Бик шатбыз сезне күрергә. Хәерле көн, исәнмесез. Хөрмәтле телевизор караучылар. Гадәттәгечә бит инде артист кешенең иҗат кичәләре юбилейлар уңаеннан уздырыла. Ә минем белүемчә сезнең юбилейгыз 2 ел элек булган. Һәм сез җәй аенда түгел, ә гыйнвар аенда тугансыз. Бу юбилей кичәгез нәрсә белән бәйле? Ничек аны үткәргә уйладыгыз? Беләсезме, инде менә мин ятим калдым дип әйтәсем килә. Ни өчен дисәм, туганнарым бар. Әниемнең безнең арадан киткәненә 10 ел булды. Әтиемнең киткәненә дә 1 ел тулып китте. Менә әти-әни булмагач, син ятим буласың икән. Әлдермештән Әлмәндәр бабай 91-дә, малайы анда где-то 79 тирәсендә барыбер балам дип яши. Шуның шикелле менә безнең әти-әниләрдә без үзебез әти-әни булсак та безне балам дип торалар. Менә хәзер миңа балам дип әйтүче юк. Шуңа күрә менә йөрәкләр әрнеп китте дә. Әти-әниләр җырлаган җырларны искә төшереп, бер халыкка үзебезнең элеккеге җырларны радиодан башкара алмый торган җырларны, шуларны яңгыратып китәсе килде. Улым белән сөйләштек тә, улым әйтте, әтиәйдә тырышып карыйк диде. Инде рәхмәт театр җитәкчеләренә, алар да каршы килмәделәр. Әйдәгез эшләп карыйк ди. Менә нәрсә булып чыгар? 26 көнне кичке сәгать 7-дә Камал театрында чакырып калабыз без сезне, хөрмәтле тамашачылар. Әйе, безнең бит әле сезнең тарафтан менә алып килгән шундый бүләгебез дә бар, бу чакыру билеты. Һәм безнең тамашачыларга карата сездән сорау көтәбез. Нинди сорау бирсәң дә, әллә нәрсә булыр инде. Әйтик, мин театрга ничек килеп эләктем дисәм, инде аны ишетеп бетлегәннәрдер. Минем шундый сорау бирәсем килә. Менә театрда бара торган халкыбызның үлмәс зәңгәршәле инде ул 100 елга якын була. 26 елны язылган бугай. Инде аны күп кенә кешеләр уйнаган, күп кенә артистлар булган, күп кенә репрессия вакытында туктап торган, аның кабат уйнаганнар. Әйтик, инде репрессиядан соң чыккач, аны bir ай буе уйнаганнар, ай буе. Аншлаг булган. Хәзерге Тинчурин театр бинасында көн сайын аншлаг барган. Илһам абый анда шәкерт җырын җырлаган, әйтик. Әле биюне икешәр тапкыр биетә торган булганнар, качкыннар биюен, аны инде өлкән артистлар сөйли. Әйтик, менә бии бетерделәр, сәхнә жабылды, халык һаман кул чаба, тагын ачалар, тагын бииләр. Менә аның шушындай ниләре дә бар инде, легендалар да бар. Әйтик, мин инде яңа бинага күчкәндә мин зәңгәршәлгә кирдем. Әйтсәгез иде, кадерле тамашачылар, кайсыгыз белә икән? Мин бу зәңгәршәлдә ничә төп роль башкарганмын. Без инде тамашачылардан дөрес җавапны тапшырубыз биткәннән соң 1 сәгать дәвамында көтеп калабыз. 554 30 51 телефон аркылы безгә шалтыратып, зинһар өчен әйтегез үзегезнең җавапларыгызны һәм менә Әсхат абыйдан шушындый матур чакыру кәгазе сезгә булыр. Үлмәс зәңгәршәлдә Әсхат Хисмәт ничә төп роль башкарган? Көтәбез сездән җавапны. Әсхат абый, менә сезнең инде артист булып китүе дә шулай кызыклы булган. Менә гади заводта эшләүче бер авыл малайына Мәсгуд Имашев белән очрашу, бу менә нинди тәэсирләр калдырды һәм аның тәкъдиме артист булып китергә, менә сез бу тәкъдимне ничек кабул иттегез? Беләсезме, мине сәхнәгә баштан меңгерә алмадылар. 1-нче класстан 4-нче класска кадәр укыткан Нагыйм апа Наурызов мине сәхнәгә чыгара алмады. Мин озын тәнәфесләрдә җырлап йөри идем җыруын. Сәхнәгә менә алмады. Мине сәхнәгә чыгарды табигать белеме укытучы Асия апа Мингалимова, Исәлим ул авылыбызда тора. Субханаллах. Шәһәрдә кошлар көне дигән элек бит шушындый кичәләр була торган менә. Мәктәп балалары әзерли, анда кошлар көне, Кыш бабайга багышланган, башка Нәүрүзләргә багышланган кичәләр була. Менә кошлар көнендә җырларга кирәк. Җырламыйм. Җырламасаң ширеңгә икле чыгарам. Ширккә икле чыгарасы килми, кайтып әниләргә әйттем дә, әзерләнеп җырладым. Кошлар турында җыр белми идем. Анда Гөлшат апа Зәйнәшеваның җырлыйм әнием турында дигән җырын чыктым да менә түбәгә, түшәмгә карап шулай җырлап кирдем. Җырлап кергәч, Асия апа инде шунда сәхнә кырыенда тора. Ачи, анда түшәмдә нәрсә күрдең дим. Әйтәм, бер нәрсә дә күрмәдем. Менә шулай сәхнәгә чыгып киттем мин, Асия апага рәхмәтле. Аннан инде мине бүтән нинди җыелышлар, нинди кичәләр, нинди концертлар була, мине элек бит авылда үзешчән сәнгатьтә бик көчле шунда катнаштыра башладылар. Инде Казанга килгәч тә мин үзешчән сәнгатьтә катнашырга булдым. Заводта мин бер генә көн эшләдем, РТИ заводында. Аннан мин төзүче булып киттем. Төзүче, авыем, әниемнең нәсе төзүче булып киттем мин. Һәм дә
Жүри қарым бір толай тұрақта иғлан тұра. Профсоюз орамындағы оқытушылар клубына яшілер қабыл етелер дейілген енді. Тоқтамайтын барып қарым әлі. Келдім, андайын қазір оқытушылар клубы түгел. Келдім, таптым мен бұл клубны, кірдім. Анда халық жиылған енді, өз ішенлер жиылған. Шылай Хабиб абай Хабибов деген 2 метрден артық ұзынлықта кіші. Ілік Камал театрында ішлеген ол Хабиб абай. Қазір енді өз ішен сәнғатын алып бара. Не ішлей білесің? Ойнағаның бар ма? Айтам, ойнағаның бар, жырлай білесің ме? Білем, ненде жыр білесің? Тұттым да бұларға қош ауылымды жырлап бердім. Баяншы шында отыра, ол жігіт Балық Бестесі районы Құтлыбекаш ауылынан бұларға тиіш. Әгер де исән сау болса бәлкі көре тұрғандыр. Міне, шылай, ярар етәй келірсің. Міне, шылай еттіріп келдім. Ішлей башладық. Анда Яшіл ішлепәні қойдық, Анам Хықымын деген спектакльлер қойдық. Хаманда вокал ансамбльда бары, анда Кәрим Абай Сафин ішлейді. Ол баяншы, анар қарайында есімін ұныттым. Гайнулина қайырлы болсын, орны жұмақта болсын, өліп кеттейінді ол. Міне шушы ханым бары, радиоларға yazылдық. Анан соң енді радиоларға yazылғаш, радиоға келгәш, Рафаил Абай Ильясов көріп алды. Мені жаздырды, радиозаписларда бар, анда Қараштау ауылы keйлері бар, тағы бірнеше кей бар еншінде. Мен колхозның бригадирі, яз жеткештен тракторист деген жыр бар, шындай yazылған жырларымыз бар біздің анда. Неде тұрайында, фондта тұра, өз ішен сәнғатларының енді жырларында. Аннан жидылар филармонияға, міне нелер, Зеннұр Нұрмұхаммедлер оқып қайтқан Мәскеуге жіберебіз деп, филармония жиді ешлеріне. Біз бардық, шушы оқытушылар клубынан бардық, өздік біз 2 кіші өздік. Қазір радиоға записка келдік, Рафаил абай халлар нешік, нешлесіз, фәлән мүт, тіген мі, Рафаил абай енді өз ішен сәнғат біледі бек қатты, нетей музыкал тапшыруларының редакторы бетейінде. Менем айтап, Рафаил абай шынды хал, онда біз өздік. Мәскеуге жіберелер ме? Yok мәйтем, Мәскеуге жібермейлер сол. Міне қазір ансамбльде қалдыраларды, оннан мәйтем, айрым группалар білән жүрей біз екен. Рафаил абай айта, ол алай болмай, енім, сен бар ал документларыңнан. Мен барып документларын алмадым, қалдыр, сонда мен кері бармадым ғана. Өз ішен сәнғатмында жүрейбіз. Міне бір заман Тулай тұраққа Калинин жекміш-бешке келділер қызлар. Алар институт культурда оқилар, ол вақытта институт культур деп аталай. Бұларға жігіттер керек екен, диплом спектакліне роллер ойна, бұлар народный театр режиссерлары, бұлар диплом спектакль қоялар, бұларға кішілер керек, жігітлер. Бұлар келіп кірділер дейін, біз қайтқан, шейлер ішіпті, қызлар шей ішерге отырғыз, тігілай бұлай сөйлешіп кеттік. Мен өз ішен сәнғатқа ерейім, мен мәйтам оқытушылар клубына ерейім, бұлар керек бет түрттіріп қоярға. Өзің түзуші, өзің оқытушылар клубына ерейсің. Иде бізге шебер қызлар, мына сенің шекілі жылмайып тұралар, қызлар шақырғаш, түзушілер культура сарайына барды мен. Ойнадық, алар диплом спектакль шығарды. Комышниковның оқушылары ел, Халит абай Комышниковның Сяпа Хайрулинаның тұрмыш ептәші орындар жұмақта болсын. Міне Су yolu деген спектакль шығардық. Бейгейбет шықты, дипломын алдылар қызлар. Хамда шушы Түзушілер культура сарайында болғаш, аның директоры Фомин деген абзы еді, исем фамилияларын білмеймін, фамилиясы Фомин. Ол бізге автобус тапты. Әйдегіз міне Терейіндегі ауылларға бұл спектакльні көрсетірге керек деп, бізні ауылларға шығарып жіберді. Әйтен бит ол вақытта өзі шәнсәнке гүрілеп тұрай, бүтін жетекшілер. Шында көріп алдыңыз сіз не? Міне шында анда вокал ансамбльде бар еді. Анда Фатима жетекшілік еді. Фатима Имашева енді ол қазір. Ол вақытта фамилиясы нешек болғандыр. Қазір бетіндалар Мәстави білек қосылдылар. Міне Мәстави анда енді әгерде ойлап қарасақ, анда Мәстави башта өзі ішлеген болып шықты. Анан Фатимағаны тапшырып қалдырған, әгерде ялғышмасақ. Енді келіп текшіре, көз құлақ болай енді. Ішлей ме мұның ансамблі, yok mu? Келді Мәстави, қари біз Мәставині біләмен композитор екенін. Жырлағанын да ешіткенім бар. Бұлай, ол енді Камал театрында Булатларыны, башқа рөллерін ойнағаны ғұмырде де ешітмеген де, білмеген де. Өзіңізге де ешмасаманарсың, әмі шылай насип болған Булатларыны екені. Әсқат абай, әміне... Тағы бір сөйлеп күні бітейіп, қазір болды. Ашылама, ұзақ сөйлен. Енді тезмат аштырам өзі де. Қазір Мәстави Сырай Фатимадан барамышылар, бара. Міне, Әсқат күні де келген сайын жаңа жыр алып келеді. Тігісі мұса Әкерам Сайтиев баяншы. Ол консерваторияда оқи, мұнда енді ярдәм ете, рахатланып ішлейбіз. Ол Рафқат Ғұмаровқа шатып ойны, ақ баян білі шылай тұрып. Мен енді көмерім Илхам абай Шакиров. Мен Илхам абай репертуарының жиннен дей жыр.
Менә ул вакытта Сәфәр дигән җыр чыккан. Сәфәр чыксам ерак юлга уйлыйм идел буйларын. Мин җырлап бирдем. Мәстави да җырлаган икән аны. Юк ди, булай түгел, менә булай җырлана. Мәйтәм, Мәстави гафу итегез, Илһам абый менә булай җырлый. Менә шулай ике тапкыр полемика булды да, Мәстави әйтә, синең театрга артист булып барасың килмим. Мәстави мәйтәм, мин инде армиядан кайткан, мине кем алсын. Әйдә, мин синең Марсель Хәкимовка күрсәтәм, менә шул көнне барабыз дип, менә Мәстави алып килде. Аның җиңел колы белән, җиңел аягы белән мин шул театрга кирип киттем. Һәм 30 елдан артык шунда хезмәт итәсең, тамашачыларга тагын бер кат искә төшерик, 26 июнь көнне сезнең иҗат кичәгез узачак, без барысын да көтеп калабыз. Бүгенгә килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Безнең тапшыруыбыз туры эфирда бара, кызганыч, вакытыбыз әз. Тагын сезнең белән сөйләшербез әле алдагы тапшыруларда. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Бездә кунакта Татарстанның халык артисты Әсхат абый Хисмәтов булды.